Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Gasol, tepatnya di Kampung Munjul. Keadaan korban bergelimpangan. Mohon bantuan ya Allah ya Rabbi. Kala. Aduh. Kala kenapa? Ya Allah Rabbi. Kala. Ayo ambulan ya Allah. Ambulan ya Allah. Ambulan mana ambulan buru. Ambulan ya Allah ya Rabbi. Saya jalan aja Pak. Ya Allah. Ambulan. Ambulan. Itu hancur. Hah? Hah? Coba. Jalan itu bisa aja jangan. Halo, assalamualaikum. Ya gempa di Lembur Abdi di Nuana di Sadayana. Ya lancur Sadayana. Pesantren bumi di Nuana di Sadayana. Di Nuana di Sadayana. Namanya kali gempa. Jabib tercana kayak itu cana tanya ancek kagum pupan. Dirombeng Sadayana dirombeng. Hancur Sadayana. Warga Panagan banyak yang korban nih gempa bumi. Ini Radiun itu jantik gempa di daerah Cugenang. Ke bumi ya Allah. Astagfirullahaladzim, gempa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gempa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gempa, astagfirullahaladzim, gempa Agus, astagfirullahaladzim, gempa. Cianjur hancur semua nih, rumah hancur Cianjur. Ya Allah, semua hancur. Kalau kita putar balik, ini sampling Cianjur, putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tertutup longsor. Jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri.